Gutwara igare no mu mikino igira ubwoko bwinshi butandukanye bw'amarushanwa muri iyi si. Uzavuga ko amarushanwa y'igare agarukira ku gutwarira mu muhanda, hari ibyo azaba yirengagije kuko bamwe banayatwara mu mashyamba y'inzitane, ahantu habi cyane nko mu byondo, kandi nayo mategeko y'irushanwa hamwe n'ahandi hatandukanye. Niyo mpamvu nje kugira ngo turebere hamwe ubwoko butandukanye bw'amarushanwa y'igare, tutanashidikanya kuvuga ko bumwe muri bwo buteye ubwoba kandi cyane. Iyi ni JTM4, njye ndi Jean Dodier Tumukunde. Ngwaye ikaze turebere hamwe ubwoko 8 butandukanye bw'amarushanwa y'igare, uko bukinwa, ibyamamare biza ku isonga mu kubukina n'ibindi bitandukanye. Ikaze. Ku mwanya wa mbere hari isiganwa ryo mu nzu ryitwa track cycling. Isiganwa track cycling ribera mu nzu yabugenewe yitwa velodromes. Iyi akaba ari inzu irimo imihanda izengurutse ariko ihengamye, aho abasiganwa bagomba kugendera ku muvuduko ukabije kugira ngo babashe kugenzura umuvuduko batanyerera. N'amasiganwa akomeye cyane bari mu muvuduko kandi ashishikaje kuyareba ku bafana. Ahanini baba bahanganye kugira ngo amenyekane ushobora kwiruka kurusha abandi. Iri siganwa ryihariye ni igice cy'igikombe cy'imikino ya Olympique, ndetse rikaba rinakorwa mu gikombe cy'isi cya UCI mu gusiganwa mu nzu. Ikintu gitangaje nuko aya magare akoreshwa muri no mukino atagira feri cyangwa se speed cyangwa se utu dukoresho dukoreshwa bongera umuvuduko. Usiganwa agenzura umuvuduko akoresheje amaguru gusa, akaba ashobora kunyonga asubiza inyuma cyangwa se akarindira ko igare rigabanya umuvuduko gahoro gahoro kugeza ubwo rihagaze ku neza. Mu Yapani iri siganwa rirakunzwe cyane ku buryo abakunzi baryo batanga menshi cyane kugira ngo bajye kurireba, bigatuma riba rimwe mu yakundwa cyane kandi yinjiza amafaranga menshi mu mukino w'amagare muri kira gihugu. Ku mwanya wa kabiri hari ryitwa cyclocross. Cyclocross ni irushanwa rikorwa mu gihe cy'itumba, hakaba harimo gusiganwa, kwihuta no gusimbuka inzitizi. Abasiganwa banyura mu nzira zinyerera, zuzuye icyondo, ibyatsi, rimwe na rimwe no mu rubura, hamwe n'izindi nzitizi zirimo guterera cyane. Muri irushanwa rya kasamutwe uzabona kenshi abantu bahagarara bakikorera amagare yabo kugira ngo babone uko banyura muri za nzitizi mbere yo kongera kurira no kugendera ku magare yabo. Nubwo amasiganwa mari saha imwe gusa, aba bari gusiganwa bari gutakaza ingufu z'umurengera kubera guhangana hagati yabo no guhangana n'ibihe bitoroshye habe na gatoya. Uyu mukino ukunzwe cyane mu bihugu by'Ububirigi, mu Buholandi, mu Bufaransa no muri Republika Czech. Kuri benshi cyclocross ni isaha ikomeye kurusha izindi mu mukino w'amagare. Ku mwanya wa gatatu hari mountain bikings cyangwa se MTB mu magambo ahinnye. Iri ni ryo rushanwa ryo gutwara igare mu misozi, rigizwe n'amoko menshi atandukanye kandi buri bwoko bufite uburyo bugoyemo. Ubwoko bwa mbere n'ubwitwa cross country Olympic, niryo rizwi cyane ubu ngubu ryamaze no kwinjizwa mu mikino ya Olympique. Ahanga abasiganwa bazenguruka inzira zirimo imisozi miremire, inzira zimanuka zihengamye, zirimo amabuye cyangwa se imizi y'ibiti bigoranye kunyuramo. Downhill nabwo n'ubundi bwoko budasanzwe, aho abasiganwa bamanuka inzira z'imisozi ikaze yuzuye amabuye kandi iteje akaga, risky mountains, mu minota mike gusa ku muvuduko uteye ubwoba. Ubundi bwoko bwitwa enduro, akaba ari nabwo bwoko bushya muri uyu mukino. Buhuza byombi, abakinnyi bazamuka batari mu isiganwa ariko bagahatana mu gice cyo kumanuka gipimye, utsinda akaba ari wakoresheje igihe kigufi. Uyu mukino uboneka ku isi hose kuva mu misozi ya Alps cyangwa se Alps Mountains kugera muri Amerika ya ruguru no muri Afurika y'Epfo. Irushanwa rinini cyane ni iry'isi UCI Mountain Bike World Cup, aho abatsinze bahabwa imidari, ibihembo by'amafaranga n'igitinyiro mpuzamahanga. Abakinnyi bazwi cyane mu gutwara mu misozi harimo nk'uwitwa Nino Schurter w'Umusuwisi, Yolanda Neff w'Umusuwisi, Loic Bruni w'Umufaransa na Atherton Rachel w'Umwongereza. MTB iratangaje cyane ko yakisaba ubumenyi bwo kugenzura igare, kugenzura imbaraga z'umubiri ndetse no kugira ubutwari bwo kunyura mu nzira zikomeye cyane. Amagare akoreshwa mu kumanuka atandukanye n'akoreshwa mu kuzamuka. Akoreshwa mu kumanuka abakoze mu byuma bikomeye cyane kandi biremereye kugira ngo uburemere bwabyo buze kugira uruhare mu gihe yatumbagiye mu kirere, abone uko afata uburemere amanuke neza adahuha n'umuyaga. Ni mu gihe aya cross country Olympic yo kuzamuka yo aba yoroheje cyane kandi yubatswe mu buryo bwiza butuma abasha kuzamuka mu buryo bworoshye, akurira imisozi vuba. Ku mwanya wa gatanu hari irindi rushanwa rya kasamutwe ryitwa BMX Racing.
BMX racing ni umukino w'imbaraga n'umuvuduko. Abasiganwa aba ari 8 bagahagurukira icyarimwe bagasiganwa mu kayira karimo ibituma bagenda basimbagurika. Banza ari no masiganwa magufi cyane abaho amara munsi y'umunota umwe gusa, ariko abasaba imbaraga zikomeye cyane, ubwitonzi n'ubushobozi bwo kugenda wihuta. Kuva yinjiye mu mukino wa Olympique i Beijing mu mwaka wa 2008, BMX racing yagiye ikura cyane kandi ikaba imwe mu mikino ikundwa n'urubyiruko. Uwitwa Mariana Pajon wo muri Colombia nk'umwamikazi wa BMX ni inshuro ebyiri yegukanye umudari wa zahabu muri Olympique. Abandi bazwi cyane ni nk'uwitwa Niyek Kiman wo mu Buholandi na Conofield wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. BMX racing bishimishije cyane kubera ko impanuka zikunze kuba ari nyinshi. Ikindi kandi imyanya ihinduka mu masegonda make ku buryo umukanyi wabonaga ari imbere mu isegonda rimwe cyangwa se abiri abamaze kujya inyuma. Ibi ngibi bituma kenshi intsinzi iterwa n'udusegonda duke cyane, bigatuma rino rushanwa riba rimwe mu yateye amarangamutima akomeye mu mikino y'amagare. Ku mwanya wa gatandatu hari irushanwa ryitwa BMX freestyle cyangwa se flatland. Ntiwumve BMX cyangwa se zino mpine utegereze ko hari aho rihuriye n'iryo ku mwanya wa gatanu. BMX freestyle itandukanye cyane na BMX racing. Ahangaha si umuvuduko uhatanirwa, ahubwo n'ubugeni bwa buri umwe, udukoryo n'uburyo bwo kwigaragaza mu buryo budasanzwe. Ufite ibyo bintu kari bitatu abasha kwegukana rino rushanwa. Abahatana bakora udukoryo mu nyubako zabugenewe, mu muhanda no mu nzira zirimo birantega. Abacamanza cyangwa se abagize akanama nkemurampaka bakemeza intsinzi hakurikijwe uburyo umuntu yakoze ibyo yakoze bitamugoye, uburyo yashyizemo udushya n'uburyo yabikoze. BMX freestyle yinjiye mu mukino wa Olympique bwa mbere i Tokyo mu Buyapani mu mwaka wa 2021. Icyo gihe ikurura abafana bashya kandi benshi mu ruganda rw'imikino y'amagare. Abazwi cyane muri uyu mukino ni nk'uwitwa Logan Martin wo muri Australia, Charlotte Worthington wo mu Bwongereza na Mathias Dando wo mu Faransa. Ku mwanya wa 7 w'aya marushanwa hari iryitwa gravel racing. Ni nk'uko bavuga ngo ni irushanwa ryo muri gravier. Ni ubwoko bushya cyane mu marushanwa y'amagare kandi bumaze gukura cyane mu myaka 10 ishize. Iri siganwa cyangwa se uyu mukino uhuza ibisanzwe biranga irushanwa ryo mu muhanda n'iryo mu misozi. Impamvu nuko rino siganwa ribera mu nzira ndende z'abanyamaguru cyangwa se imihanda y'amabuye mato gravel, imihanda y'ibitaka n'imihanda isanzwe. Intera muri ano masiganwa zikunze kuba ari ndende cyane, rimwe na rimwe zikaba zirenga ibirometero 200. Ikindi kandi ziba zisaba imbaraga z'umubiri ndetse no kwirwanaho, kuko abakinnyi baba basabwa kwikorera, kwikanikira cyangwa se kwisanira amagare yabo hagati mu isiganwa mu gihe bapfiriyeho. Isiganwa rizwi cyane ni Unbound Gravel ribera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikindi kandi mu mwaka wa 2022 UCI yashyizeho bwa mbere Gravel World Championships. Abakinnyi bazwi cyane muri iri siganwa ni nk'uwitwa Matej Morik, Gianni Vermeersch na Tiffany Cromwell. Gravel racing irihariye kuko atari uguhatana gusa, ahubwo n'ubundi buryo bwo gutembera hamwe no gukora ingendo ndende. Ku mwanya wa 8 w'amasiganwa y'igare hari iryitwa ITT cyangwa se TTT. Ni isiganwa ryo guhatana n'igihe, time trials. Reka tubivugeho gatoya kuko tumaze iminsi turikurikira. Iri siganwa ryo kurwana n'igihe rizwi nka race of truth cyangwa se isiganwa ry'ukuri, aho usiganwa cyangwa se ikipe isiganwa ibiri kurwana n'isaha. Ikindi nta mwanya cyangwa se nta buryo bwo kwihisha inyuma y'abandi, bya bindi byitwa kudraftinga buba buhari. Kuba kwihisha inyuma yabo muhatanye cyane cyane mu gunga umuyaga bidashoboka, bituma buno ubwoko bwitwa race of truth cyangwa se iry'ukuri. Hari individual time trial riba ari irya buri mukinnyi ku giti cye, na TTT cyangwa se team time trial aho ikipe yose biri guhatana, uwihuta kurusha abandi akaba ari utsinda. Tony Martin Umudage, Filippo Ganna Umutaliyani, Marlene Russell Umusuwisi uherutse no kwegukana intsinzi muri iki cyiciro cy'irushanwa mpuzamahanga ry'amagare riri kubera i Kigali, na Ellen van Dijk Umuholandi bazwiho imbaraga n'ubushobozi bwo kugendera ku muvuduko uri hejuru igihe kirekire. Ubwoko bwa 4 mu bwoko 8 twaguteguriye bw'amarushanwa y'igare n'ubwitwa isiganwa ryo ku muhanda cyangwa se road racing, mu yandi magambo isiganwa ryo mu kivunge. Kubera ko tumaze iminsi tubuhanze amaso ntabwo tubutindaho cyane, reka tubuvugeho gatoya. Iri siganwa ryo mu kivunge cyangwa se ryo ku muhanda niyo ryamenyekanye cyane mu mukino wo gusiganwa ku magare. Rikunze kuba ririmo amasiganwa y'umunsi umwe rigatarirangira cyangwa se y'iminsi myinshi. Urugero ni nk'iry'isi cyangwa se ayamenyekanye ku izina rya Tours nka Tour du Rwanda, Tour de France n'andi atandukanye. Igituma iri siganwa ryo ku muhanda rishimisha abantu nuko riba rigizwe no kurira imisozi, gusiganwa ku muvuduko wo hejuru hamwe n'amayeri cyangwa se tactique zikomeye. Ni nanga nsubikiye na Legend Tumukunde ukwifuriza amahoro n'amahirwe
komeza ukurikira ibiganiro bitandukanye tugutegurira. Wakoze cyane.